好的，这边请。 هم بخير هاتنا توين أوكس أو ديارونشتني يا مايا. Di salên davê da dema ku Twinoax xaniyê fermiyê balyozên komara Çînê bû bo antîgên herê giranbuha û xwarina çelengiya xwe wek wendînek ji bo vir wateyek gelek bêdev û qenc nîşan dida. Hikûmeta Komara Çînê cara yekî di sala 1947 da qesra bi 26 odayan kirî. Lê belê dema ku Amerîka tekiliyên xwe bi Taywanê re qut kir û di sala 1979 da Pekîn nas kir alawî daket. Di wextê da Wezareta Dervayê Amerîka ji bo Twinoax biryarek bi navê sê na dabû ragihandin. Yek, balyoz dikare li vir birazê lê nikare adresa Twinoax wekî adresa karsaziyê bikarbîne. Du, na ji bo pîrozkirina rojên netewî li Twinoax, sisê na ji bo xebatên dîplomatîkî. Ji ber ku di salên dawiyê da tekiliyên Amerîka û Taywanê çêtir bûye, ev na carcarna dibin belkû. Piştî 32 salan di 2011 da Roja Niştimaniya Taywanê bo cara yekem li Twinoax hate pîrozkirin. Di 16 adara 2018 da Senatoya Amerîka kanûnek derheqê rewîtiya Taywanê yekser derbas kir. Serok Trump jî ev îmze kir. Kanûna rewîtiya Taywanê bo di navbera Karbidistan, Taywan û Amerîkî tekiliyên payebildiyê dîplomatîk berfireh bibe destûrê dide. û hevdîtinên di navbera Karbidistan li her astê bihêz dike. Ji ber vî yekî kesên herî giring ku di paşerojê da hatibûn qedeqe kirin, dibe ku niha vegerin. Ev tekilî Pekîn hêrs kir, lê Kao xanim bi biryar e. 我个人觉得任何一个时间都是黄金时间。 هردم جبو ناساندنا تایوان به هوالبند ناونتوی را در فتک زیرینه. Kao xanim dibêje ku çalakiyên li Twinoax bi taybetî çanda Taywanê dide berçava? 我们希望双向圆。 ام دخوازن کو هبون نوین تایوان دوی مالی دا کو 130 سالی زیده تر بکن. وکی او گمیا نجراندی یا دارینی لباخچه یا پیشی کو به آلی قابلا یامی جگرا والا نیو هاتیه چکرن و دیسا ام دخوازن کو وینه کامازن یا چای یوشان بورحا تایوان نیشان بدن ده سالونا در باسو که دارقینن. Qada derve mêvanderiya pêşengehên pêker dike û salona xwarinê bi çendîn çalakiyan çandî û hunerî wekî konser û pêşengeha cilan dibe salonek hunerî. پیشنگهن خارن تایوان بویه هری به ناودنگ. ما به تایبتی پسپورن خارن پیج و کوانین هری به باش ج تایوان و خواندن کر کو کاروبارن خوین کر هاتی نشان بدن. هین جوان خارن د ناو ده برنجا قلاندی، قلیا براز به برنجه و هیکن چیایی ان تایوان هاتن نشان کرن. دگلوی همیه ویسکی اکا تایوانی یا بناوه کوالان کو گلکی بناو داره. جبوه ما کوکتلک و خارنه جتوین اوکس چکر میوانن ما گلکیف خوش بون. 所以我们希望把双向语尽量的开放。 ام دخوازن کو دری ان توین اوکس جبو هر کسی وکن. ام جبو و دری خو وکن. بالکشنی نکو هینج کی درینه و هین چه 欢迎 دکن. 你来参观。 Kao xanim eşkere dike ku Twinoax beşekî biryardariya Taywanê ye ku ji bo profîlek baş bidin berçava.